Action. Ngajak duit lah. Ah ya gitu. Pak Dut ajak. Halo. Action. Bo. Nah ya gitu. Pak Dut ajak besek. Woi mon. Action. Jadi Mancing ajak Sembang bergerak gelur. mana? Ini. Nah tuh. Mana? Nah, iya apa langsung ngomong. Yang kene, sembang bergerak gelur. Ulang. Makasih, ketawanya empat. Yes. Action. Oh, udah. Bang itu. Bawa. Mancing ya. Aduh kayaknya. Mau bener kok. Wong gitu. Action. Action. Bo. Dia apa sih nih? Penunggu. Ini berlagu jadi ini. Action. Action. Nah, Bu. Ih, jadi. Kamu ya. Gini dong. Siapa sih? Mbak, yang ngeci action dah. Nah. Barang lah. Action. Gini dong. AC ya. Bener apa ngomong bedek malu. Langsung di connection itu langsung di Actionnya lah, baru nah. Action. Boleh. Punya gede malunin, boleh punya ngomong action maru yo. Bener belum takon malu. Action. Ini bisa. Makelo latihan pes kengket aja nih. Oh, bukannya sih gitu. Kita sudah pernah. Action. Gimana? Action. Ini apa dah? Polisi bukti. Halo sayang. Saya ada polisi. Nah, pinjam beli mobil. Sungguh ada bis di rumah. Aduh, takut tidak kurang. Nah, sabar dulu. Berencana aja. Nah, Jani lo, Jani beli. Nah, Jani beli. Action. Bah, Pak Pardo Ksti, Pak Dut, apa tuh Ksti? Pegat. Action. Bah, Pak Pardo ya Ksti, Pak Dut, apa tuh
komunitas suami takut istri. Kok patuh? Iya takut. Langsung takut sih. Jadi subuh kan? Oh. Woi, itu patuh yang dik man. Enak deh. Action. Bah, wah patuh. Ksti. Wah, pegat min. Action. Bah. Inilah. Bah, simpati. Bah. Action. Bah. Yo patuh masih Ksti. Betul, apa tuh Ksti? Komunitas suami takut istri. Cuma patuh aja dua. Hei, gua patuh. Wahyu Konde lu. kamera. Action. Wah, wak patuh. Wah, wak patuh. Wak patuh Ksti. Action. Wah, wak patuh Ksti. Kengke deh aku.